Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalwelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalwelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalwelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Wah, kalau nggak ada di lemah nih, Bro. Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada gitar dulu malu nih.
Pun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan kesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling kakutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasayang, aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan, yen pak luko pangkyang ngaur kewajiban. Tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nang bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasayang, aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan, yen pak luko pangkyang ngaur kewajiban. Tiang nyerah ya tempat kita jaminan. 예, 기분 자기 utang. Kondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum hati dia. Pak, bakal utang ini belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bahaya nang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang kan Pak. Buang Pak, kayang ini bayar, kayang ini bayar. Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani ke. Kayak ini urusan. Depan kayaknya utangnya supaya bayar. Jalan mani ke. Kayak ini urusan Bang. Lugra ide dange sareng sinam,
Boya tiangai kegaduhan, niki gending wantah angin hiburan. Boya menyudutkan perorangan. Tidak nak terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli.
atuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di gitu-gitu tak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adi dugas belinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli angsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli ya dia igodogan kedenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine oh aja beli angsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli ya dia igodogan kedenan kena nagenya dingin lemu maksa yang iba beli kau kena bayar
Nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden nengelah sing tain kuangan. Makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Mulian ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, masih engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, masih engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede. Ulun padu kaya Tuai manam semahi Moga si domangku lak ke karya lang
Aksamo Tuno lan langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehi pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala Buddha kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walau selado lambat lah Mungkin suejo kelawan batu Mengkiunang kita menadi jan panggul mandiri Mengaran sang sangkul bukit Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala Buddha kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik muka beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik muka beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Sugilan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih Dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mandene imbang
mani titipan ida yang widi dua karma arta iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singala tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang. Hang jani titipan ida yang widi dua karma arta iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singala tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang. Rengin pemargi ngiring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sarang mapupul sangkaning hati
pacang memergi. Pesisir angin ring perbukitan, kerasa ngampang kenyele ilang, dan kerasa sampun galahing majan, ketibane mangkin ring tatujonan. Kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki, dan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentane buta dan nyidang nyingakin, Seurip nih kerasa petang, wentane lumpuh dan nyidang memargi. sawai-wai telah ring pesirapan, Wentana ale bagat masa sekolah, ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, mando ipon sami memanggil rahayu. Kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki, dan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentane buta dan nyidang nyingakin, seurip nih kerasa petang, wentane lumpuh dan nyidang memargi. sawai-wai telah ring pesirapan, Wentana ale bagat masa sekolah, ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, mando ipon sami memanggil rahayu.
aspidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian pelih tiang abade ilo megaten tresna Raganadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli Nejani sapi buinlah sayang beli kerasetan si keadi Kampurang dewek beli nyakitin adik Jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli Nejani sapi buinlah sayang beli kerasetan si keadi Kampurang dewek beli nyakitin adik Jani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno
Tiang tusing si malu ngoraheng seton den beli ngelemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan Nawang lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kas teriraga dan itu sing jodoh Beraman adi sing rela adi nyerah Jastung lega sing lega tresnane jani tandem apang tu sing adi antakan tuhutin subah kena ramah dibeli milih adenan beli mati yen mepisah ngajak adik kuliah kas teriraga dan itu sing jodoh Beraman adi sing rela adi nyerah sing lega tresnane jani tandem apang tu sing adi angkakan tuhutin subah kena ramah ulian kas teriraga jani tu sing jodoh Leraman adi sing rela adi nyerah Yastung lega sing lega tresnane jani tandem apang tu sing adi angkakan tuhutin subah kena ramah Melahang malu melajah Pangsa kentawan
pedang lemah Pang tu sing elah Pang tu sing campa Pang tu sing paling carlea ojog lemah Sing nawang kangin kau solahing andangan yu Cek cara anak duduk Merasa genep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngajuere Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajumang Mekade dadi buduk-budungan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala skala Melahan mandra pelikat bicara Pangsingkan tipe super duga Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala skala Melahan mantra pelikat bicara Pangsingkan tipe subodoga Segenep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan dise Angtu sing ngajuere Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajumang Mekade dadi buduk-budungan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala skala Melahan mantra pelikat bicara Pangsingkan tipe super duga Bani negat di pengulung sedre Ngundang sekala skala
petagih kal belian ulian susuk uling arsop lan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen orang nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah je ekonomi nebuin normal lan sesalon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah je ekonomi nebuin normal lan sesalon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah je ekonomi nebuin normal lan kesalon pulang buin perawatan
Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari, kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga cora di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Raga ne jadi merasa bahagia, sujatene antum madan suarga. Kancane ngai lara hidup di mercepada, antum masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejami ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Dongos atmane mesiksa, yen iraga cora di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Bu ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Nai raga ne jadi merasa bahagia, sujatene antum madan suarga. Kancane ngai lara hidup di mercepada, antum masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sengko kejami ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka.